Pro Wrestling fanovi, drago mi je najaviti da se 21.6. na 4. memorijalu Damira Zrilića Pro Wrestling vraća. Vidimo se u Zadru. Hey Crusher! I'll be coming back on June 21st. And you know what? My opponent is somebody that is really familiar. Vraćamo se sa mečem kojim ćemo odrediti number one contendera za Pro Wrestling titulu koja je trenutno u Mađarskoj kod prvaka Tamaša Sabe.